ovdje dole. Gledaj helikopter, vidi koliki je. Ne mali sivi tamo. Ajde vidim. Ajde. Vidiš onaj? Ovo je ovdje to na, mislim u moj film. Da. Vidiš, kao i šprinca viješano, slikaj se za šprinca viješano. Tamo. Ajmo kako. Luka, snimamo kapicu, a? Možda nam dođete do mraz. Kapicu, za njega ima poklon. Da znate samo, tako da... A, Luka, vidi avioni! Vidi! A? Vidiš tu kako je? Vidiš kako ima puno aviona? Kaže, postoji mogućnost da će nam doći da mraz. Možda će ti iskači iz aviona da leti. Sa padobrano. Ajde idemo da razgledamo još neki aviončić, da vidimo šta ima. Malo da se i upoznamo možda s nekim drugarima. Vidiš kako ima puno dece. Jesi spreman? Da ti Vika pokaže avion, jeli? Da može? Ovdje ne smijemo imati trak, ali vidiš kako to izgleda. To im je izgleda radionica, vidiš imaju alat, otvoreno i vjerovatno to nešto popravljaju. Vidiš kako su stvorili tamo kabinu. Vidi Luka, imamo kajsiju, šumsko voće, imaš picu ili ćeš krem baranicu, što želiš? A? Krem baranicu, ajde uzmi jednu. Ta ti je sa sirom, ta je sa sirom, a ova ti je sa picom. Ajde vidimo Luka, da se namislimo, trebalo bi predstava da krene, ali vidimo ako možda sediš negdje. Luka, vidim tamo kavez neki, neka magična naroča, izgleda da će biti neki mađioničar kao u Mionici. Znaš? Izgleda da će biti neka predstava mađioničar. Ali neće papagaja jedno. Da, možda će biti papagaj, vidjet ćemo. A neće, bude Goluba. Goluba. Ja sam mislio da ste došli zbog Deda Mraza. Dobro je da niste došli zbog Deda Mraza, pošto sam čuo da Deda Mraz nažalost neće moći da dođe ove godine. Jer nije pao sneg i Deda Mraz ne može da dođe. Neka podigne ruku onaj ko želi. Evo ja ću da odaberem nekoga sad od vas. Evo ga. Neka digne ruku onaj ko želi. Evo ga. Naprimjer, ja biram tebe. Dođi ovdje, ostavi kiplicu. Daj njemu da ti čuva jedan aplauz za ovog drugara. Dođi. Ćao. Evo ga, popravio sam, izvoli Đorđe. I sada će Đorđe da vam pokaže jedan... A znam, moram da kažem čarovne reči, pa i sad abrakadabra. I evo ga, sada je kako treba. Evo ga Đorđe, izvoli. I sad... Đorđe, izvini, ovo izgleda nije pravi štapić, samo da vidiš. Ne, ovo je pravi štapić, drži ovaj. I onda začaraj, ne, Đorđe, ovo je pravi, spusti ruku, tako. I onda začaraj. Nešto vidite, a nije tako. Evo, ja ću to sad da vam pokažem. Recimo, da li vidite ove krajeve na konopcu? Pazite, ja mogu da skinem ove krajeve sa konopcem i sada imamo konopac bez kraja, vidite. U stvari, to je samo iluzija, vidite. Kada vratimo ove krajeve ovdje ovako, sada izgleda kao da su tu, da? Ali ako malo dunemo, oni se zaista vrate i sad je normalan konopac. Hvala. Do 3 Roki će da zaspi, gledaj sam. Roki uprs, gledaj, ne u mene.
Idemo, 1, tebi se spava, 2, tvoj... Roki, upravo gledaj. 2, tvoji kapci su teški. Sada samo treba da kažem 3, jer Roki, čekaj, morate vi, poštovana publiko, ispružite prst ovako. 2, tvoji kapci su teški, 3, i sada spavaj ti. Gledaj ovo, sad smo ga zaista uspavali, vidi ovo. Baš tu, jel? Okej, vidimo, opa, Sneško sa crvenom kapom, Deda Mrazovskom, dobro. Idemo ponovo. A daj, još jedan put, zaboravim se, idemo. Još jedan put, ali ovaj put jako glasno, može. 1, 2, 3. Šta kažeš? Ha? Super! Predstavaj Deda Mraz iz aviona. Ajde vidimo da li ima neki paket za nas, hoćeš? Našo Isidori rođendan, Isidori rođendan. Srećan rođendan, srećan. Luka Ristić. Ali kako sada ga si? Legenda. Evo, duvaljka. Evo. Dosta Petra. Pečan, budući, molim. Pečaj sam. Eto ga Luka, imali smo dodelu sa Dedom Mrazom, imali smo predstavu, mađioničar. Kako ti se svidjela dodela nagrade sa paketić, opa, gurnu melonka, lepo, a da, bilo je baš super. Sad ćemo da uradimo jedan mali review, da vidimo šta nam je Deda Mraz spakovao. Može? Ajmo. Čekaj, daj meni jedno, umiješ ti to bolje, a? Aj, molim te, ako si stručan. Pa nemam pojma, slađe to slatko, kako već, a? Nemam pojma, kako vozi. Srednja gorka, gorka... Srednje. Ne, to. Idemo na polje. Opa, Luka. Malo da se probazaš, a? Ajde, upadaj. Luka. Luka je otišao malo da se probaza sa traktorom. Inače sa tim vozilima vuku avione. Dok on uživa, ja nastavljam svoju kafu. Gdje si, mali? Kako je bilo? Lepo. Bravo. Kako se provodiš, Luka?
Jesi javio drugarici da idemo? Da, kaže mi kako. Kaže, ovo mi je najbolje sve, drugi, Luka. Završili smo proslavu, idemo sad do tog hangara gdje nam radi Vika, zapravo moj brat, da vidimo tu malo kako je i kućemo se kako kući. Ajde. Dobro došao u hangar. Ovo nam je radionica. Aha. Ovo je radionica za interijer. Čuj da pomirimo zirku. Oba! Pojas. Eto ga Luka, ovdje završavamo naš obilazak i druženje sa Dedom Mrazom. Kako ti se svidjelo? Eto ga, sad idemo na drugo iznenađenje, zapravo da otvorimo paketić Luka i da vidimo šta si dobio. Kako je bilo? Kako je bilo? Lepo, jel da? Bio je divan tamo sve, a sad nema 3 minuta kako se razvrištao. Dobro, be. O Luka, vidi dobio si čizme od Deda Mraza. Eto, da. Jo, imaš ovo. Ali mi nešto bilo onako, mislim, ovo je nekako šareno, oni vole boje, razumiješ?